Kalau keren yang kenal YouTube live stream Timor Timor post sama tu follow how no vai magno lego da dauni ihona Bekora dia da dauni ihona Merkadu Temporari nih. Dia kemarin Sira da dauna ti formi to bot Sira kata Komunidade balun lebe mak afeta ba ia insedu di liu au makai walu lebe mak Sira numa ahihan ia horse no da daune parte Komunidade Sira karakatu Husu ba parte Governu di liu ba ia APC incluímos ba MCCI e kami fono fal video ta corse ka acontecimento ini ia tu kurua loro krai umaka ia kasi da acompanhar no mo sanda por melarang ele umakai ngwang hal conference imprensa hodi kutuba parte governo ba ia APC no